tubayoboye dushike imikenke turapanga dufata inzu zacu nyine dupangamo bijye nyine z'abanyeshuri tubaho ngaho n'ubwo twebwe twadusohoka izame guke twama twinjira mu nzoga dusohoka mu kizami twinjira mu nzoga ubwo hari 2 n'akangahe muraho bakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi muri abantu beza twongeye kandi kubashimira nanone kandi tubararika mu kiganiro cyacu dufitanye na mugenzi wanje Senke Meselepa Karingi na Kamenyero Official turabegereje mukomeze mudukurikirane 5 kuri 5 naje niyegereje umutumirwa turi kumwe Senke Meselepa Karingi bino umuntu wiwacu iryo torero tuvuze n'igi wacu rero turakwegereje cyane ngo wegere hano yego urakase asante sana hanyuma turakomeza nanone na bwa buhamya bwacu musanzwe mumenyereye kuko mudukurikirana umunsi ku munsi dukomeze tubasangize ibyiza by'ubuhamya iby'Imana yagiye dukorera aho Imana yadukuye araho Imana yankuye araho Imana yakuye mugenzi wanje mutumirwa turi kumwe turagenda tubasangiza ibyiza by'ubuhamya by'ubuzima bwacu Imana yagiye dukorera rero turabegereje nyene data nawe yo bibwira akababwira nahavuye arakoze cyane mwene data nshuti n'umuvandimwe Kamenyero akorera ku kinyamakuru ca Kamenyero Official ku mazina ndandibwira ko benshi bamaze tumenya natwe ku mazina twitwa Masengo Alexis ngora ku kinyamakuru cyitwa Senke Meselepa Karingi TV nkaba nubatse ndumupapa mfite umugore umwe n'abana 2 nkaba ntuye muri Kenya rero uyu munsi tukaba twaje muri studio zacu kugira ngo tugende tubagezaho amakuru meza tuba twabateguriye umunsi kundi kubera kuko kenshi tugenda tubabwira ko hari byinshi byiza tugenda tubategurira ngo bigende bifasha imitima yanyu rero umuvandimwe turi kumwe hano muri studio naje ndakwiyegereje urakaza cyane nibwo bwa mbere ngeze muri studio ziwe nawe nibwo bwa mbere agaze muri studio zanje rero turagenda dufashanya turagenda tuganira dukora ku dupointi tumwe na tumwe tuganira dutanga ubuhamya kuko kenshi twaravuga ati twebwe izi studio zacu tuzogenda tubazanira ibiganiro uburyo abantu bagomba kubana amahoro uburyo abantu bagomba gusabana n'impuguro zitandukanye muri make rero reka nawe musubize ijambo urakoze cyane mwene data kuko musanzwe mudukurikirana murabizi ko jewe nitwa Kamenyero Alexis ariko nkorera ku kinyamakuru cyitwa Kamenyero Official mwene data nawe agakorera uyu mwene data mutumirwa wacu akorera ku kinyamakuru cyitwa Senke Meselepa Karingi akitwa ku izina rya Musengo Moise rero turabegereje bene data hano komeze mwegere kandi mukomeze mudukurikirane inshuti zacu mudukurikirana umunsi ku munsi hanyuma nawe ndamwegereje umutumirwa wacu uzukurikiranwa n'abantu benshi afite inshuti nziza kandi nishi zazimukurikirana uko bukeye uko bwije rero turakwegerera nawe kazi urakoze cyane reka twinjire mu kiganiro kubera kuko ikiganiro nico cyatumye tuzanira ngo kubera ko tuba twateguye izo tugenda tugezaho abatumirwa bacu yego kadutangire ikiganiro cyacu kubera ko ikiganiro cyacu kiribanda cyane ku buhamya wenda turagenda dukora ku dupoint tumwe na tumwe ariko kiribanda cyane ku buhamya arakoze umuvandimwe kunyakira muri studio ziwe no muri studio zacu ico no basaba abavandimwe abakunzi banje ba Senke Meselepa Karingi TV munyarukire kuri Kamenyero Official kugira ngo mukore subscribe munakore like na share na comment umuteze imbere nawe kugira ngo twese dukomeze
twamamaze ubutumwa bwiza. Ndabizi neza kuko muza kubikora. Rero tudatinze mu magambo menshi, reka twinjire mu kiganiro cyacu. Ariko tutanjira mu kiganiro cyacu, reka nane mbanga kubaze utubazo ngatungahe. None se Kamenyero, wewe Kamenyero, kubera ko ni bwa mbere ukoze ikiganiro ku kinyamakuru cawe cya Kamenyero Official. Yego. Bankuyibwira abantu Kamenyero ninde? Kamenyero ni muntu ki? Kamenyero akora iki imirimo ya buri munsi? Bankuyibwira abakunzi bawe ngo abakunzi bawe bakoza kugena umuntu bazi uwo ari we, nimbukijijwe nimbudakijijwe, ubibwira abantu. Urakoze cyane mwene data. Kamenyero uyu mukurikirana ndumuririmbyi. Yego. Ico nkunda kuririmba. Indirimbo za Okovu, gushimisha, kubera ko urabizi iri haruguru iwacu twatangiye twebwe twakuriye ku ngoma. Titwagiraga senti. Za senti zageze za nyuma vuba hanga tugeze mu mujyi, ndetse gusa usibye nyine ko zadusanze n'iri haruguru tukibayo tutaramanuka ino Mushasha, ariko dutangira gusenga twasanze habaho ingoma kabisa, bakatuzanira igitabo cyo gushimisha. Ndetse na za Okovu ntizabacanira haruguru, ibintu bimwemo wayigiraga tukabona abena abasaza niho bagira za Okovu. Ariko cyane twibanda cyane ku ndirimbo zo gushimisha, nizo ndirimbo twakoresha n'ingoma n'amapendo. Nizo bintu twakoresha. Rero jewe ndumuririmbyi ukunda zino ndirimbo zo gushimisha na Okovu. Meani magambo nico kintu cyane nkunda, nico nza nkunda kuririmba, nazo ndirimbo zandirimba cyane. Nuvuga ngo muri make urakijijwe? Ndakijijwe. Kunda Imana. Ufite umugore cyangwa nturashaka? Mfite umugore umwe n'abana babiri b'abahungu. Abana babiri b'abahungu. Ubu tumaze imyaka 5. Mumaze imyaka 5 mwubatse? Twubatse. Bavandimwe bakurikirana ikinyamakuru ca Kamenyero Official, uwo niwe Kamenyero. Rero mwagaza mubona buri munsi akomeza gushiraho indirimbo, wenda mwari mutaramubona ku biganiro, maze mubona mu ndirimbo, ariko mutaramubona mu biganiro yicaye ahababwira imva n'imvano yiwe. Uyu niwe Kamenyero. Rero numupapa ukijijwe, wubatse, ufite umugore umwe n'abana babiri b'abahungu. Rero tukaba bavandimwe tubiyegereje kuri channel yiwe, muhanyarukire cyane, mu muteze imbere, mu muzamure, kuko nibyo byiza, gufashanya ni ingenzi. Yego. Arakoze cyane muvandimwe. Rero muvandimwe, reka dukomeze ikiganiro cyacu, kubera kuko kenshi wagiye winsabisha ngo nzoze muri studio zawe tuganire, nguheze ubuhamya, kuko hari ubuhamya wagiye ukurikira bwanje ku kinyamakuru canje. Rwose ndanagushimiye kuko wankurikiranye. Yego, nawe ndagushimiye kuko wanyitavye. Yego, asante cyane. Rero nukuvuga ngo umuntu uragutumira uzoza umanze umwatse wakurikiranye ubuhamya bwanje, hari ibiganiro bwanje wakurikiranye, nakubwira ko bikurikiranye uzomwitabe, kubera kuko already azobakuretse ko yagutejeje imbere. Iyo umuntu agukurikirana, uwo nguwo aba ari ingenzi ku buzima bwawe. Ariko nawe utarakomeza mu kiganiro, n'ubundi uracaza gusangiza abantu ubuhamya bwawe bukomeye kandi bwakurikiranwa n'abantu. Turabwishimira, ndetse nane ngira amatsiko yo kuza kugusanga kugira ngo usubire kandi udusangize kuri iyi channel yanje ni yawe. Urabanza wibwira abantu Musengo ni Musengo ki? Ninde akora iki? Akora iki? Bwa mbere tuje gustegereza. Nibwo bwa mbere tuje muri studio yanje. Rero udashaka naje kukumenya, ndetse n'inshuti zanje zibashe kukumenya. Nivyo byiza bakumenye neza. Arakoze cyane umuvandimwe, turagushimiye cyane, kandi dushima Imana tubashishije tukaba twabutse amahoro tukanabitaba muri studio zanyu, kubera ko nanje ndakijijwe, nemera umwami nk'umukiza ubugingo bwanje. Ku mazina nangwa nanivuze, nitwa Musengo Alex, ndi umusinga, ndubatse, mfite umugore umwe mwiza n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Wenda hari ushobora kuba uwo bamanyana. Naje nabahungu urumva nyine. Kandi mfite abahungu, je mfite umukobwa. So tuzogenda tubihuza. Rero ruguri wacu muri gakondo ni mu Minembwe, ni muri Kongo, mu Minembwe mu Karingi. Hepfo y'iwacu neza. Neza hepfo y'iwanyu gutyo. Umva uyu muntu twasenganaga, twarabanaga mu itorero, baduhura mu gutano cyane, kuko twese twari tubana. Rero ubu nyine nkaba ntuye muri Kenya, niho
mbarizwa. Yego. Nkaba nkorera ku kinyamakuru cyitwa 5 Emiseri Pakaringi TV, naho ngaho muzuza mudusanga. Murakoze cyane. Yego, urakoze cyane. Abantu ndagira ngo mumenye Musengo Alex uwo ari we, kandi ni byiza twese turubatse. Nshobora kuba amanyana yiwe, urumva afite umukobwa kabisa, mungu wanje ashobora kuza akaza kubaza iwiwe wanje. Rero abakomeje kudukurikirana agiye kutugezaho ubuhamya bwiwe, uko yakijijwe, uko Imana yamuhamagaye, akomeze atugezeho ubuhamya, kandi abantu bakomeze bafashwe. Nizo byiza. Je mu buzima mu busanzwe nkunda ubuhamya. Nkunda ubuhamya. Naranayibonye wanditse none yakantugukya abo ati ngo nkunda ubuhamya. Hari ibintu nkabingaye beza bindiza, ariko muri bizo ubuhamya buza bundiza, kandi nibwo buza bundiza vuba cyane. Nkunda ubuhamya. Iyo umuntu abwirije agakora ku buhamya, nzanama numva nshitse. Rero nico cyatumye tuzanga kugira ngo tubabwire, tubageze ubuhamya bwacu, mutumirwa wacu abageze ubuhamya, dukomeze dufashwe kandi dukomeze tunezerwe, kubera ko ubu ngubu gutuma hari umuntu umwe gusa woza kuri Yesu. Rero ndakwegereje. Asante cyane. Nubundi ijambo urayisanganwe, ukomeze ubwira abantu ubuhamya. Arakoze cyane muvandimwe, turagushimiye cyane kuko mwadutumye muri studio zanyu, kuko mugenda mudukurikirana umunsi ku wundi. Mugenda mukurikirana ibiganiro byacu, tugenda tubona comment zanyu ko mugenda mudushigikira. By'umwihariko cyane ndashimira inshuti zanje, kubera kuko baranshigikira, kandi ndabibona cyane, ngenda mbona uburyo cyane igenda izamuka umunsi ku wundi. Ibyo binyereka yuko hariho abantu bamfana. Rero inshuti zanje ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Reka twinjire mu biganiro cyacu. Urakoze cyane kubaza icyo kibazo, kuko nagiye ntanga ubuhamya bwinshi, kandi nabutanze kuri channel yanje ni channel z'abandi bavandimwe bagiye babisabisha. So nawe uyu munsi ukaba wifuze ko tubana muri studio zawe. Maze kubibwira uwo ndiwe. Jewe navukiye ruguru muri Kongo, mu Minembwe mu Karingi, ni naho nakuriye, niho natangiriye Sunday school. Twiga Sunday school tujana ibigori aribyo bita mahindi, tujana n'inkwi. Twigishwaga n'umusaza umwe wacu nyine yaratabarutse, yitwaga Mzee Simeon Rududu. Ndangura munsi. Ni watwigisha Sunday school ini abantu benda abantu bagenda bakura bazi gutanga, nibo babitwigishije. Uzamuza mu kanisa ufite ikigori, ufite urukwi, bene ibyo ngibyo tugenda dukura gutyo. Tuva muri Sunday school twinjira mu korari y'abana batoya. Tuba mu korari y'abana batoya, ariko ubwo navukiye mu muryango w'abakristo. Mzehe n'umushumba. Ndamuzi. Mzehe n'umushumba. Rumva navutse nsanga mzehe ari pastor. Natangiye kumenya ubwenge. Nsanga mzehe wawe ari pastor wacu. Ujya wamavutaga amavuta benda yangaya ajojo kabisa. Mzehe n'umuntu n'igiswahili ruguru ndaho niyo wasobanura mu mikutano, aho twajaga ku mukutano kuri Noel twayikoreraga irundu, no mu bidego twakoreraga Pasaka, Pentecost kuri Karongi. Ni ukuvuga ngo niwo wasobanura igiswahili. N'undi mugabo ngo ni mubabaza batabamuze. N'ubunye nanje ndi nyuma yiwe ko nizo ndimo. So rero tuva muri Sunday school, twinjira muri korali y'abana. Tuba muri korali y'abana ico gihe nabaga kuri ico twaga kuri primaire. Bona abana nyine bakuri primaire ko babaga mu korali y'abana mu kanisa, haba kunta abantu babaga mu korali y'abana ni y'abakuru. Nuko tuva mu korali y'abana tuja mu korali y'abakuru. Nagiye mu korali y'abakuru nibwo nese ntangira secondaire, nigiye irundu mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri. Ariko ico gihe garumva uva mu wa gatandatu primaire, twari abana bato ariko bakunda gusenga. Kubera ko twatugira umuntu wagadutoza gusenga. Umugore umwe wacu witwaga uramuzi, ni nyina w'umuhoza. Ndamuzi. Mukecuru Zipora. Ndamuzi. Ico nari muziho cyane. N'umuyumbi. Taguci yari umuyumbi. Ikindi cya kabiri yasobanuraga izosi. Yasobanura. Ico cyaza dukora. Kuvuga ico kintu cyo nakimwemeyeho ndavivura. Kabisa. N'ubu ngubu nabuze umuntu womenya gusobanura izozi hano muri Kenya ko mudamu. Niyo za gahunda zose twari dukora. Twigeze kwicarana ahantu hamwe. Noneho twari dufite ari umugabo umwe yari yarose inzozi. Siraducanga.
turagenda ico gihe twari mu kiriyo ahantu noneho tugeze mu kiriyo turamuhamagara tumukecuru twarose inzuzi ariko zaducanze izo nzuzi none ga dufashe jewe sinari nazi ko azasobanura inzuzi noneho umuhungu twabanaga ni Rutungisha wa muzeye Bihonse uramubona noneho ni wari warose izo nzuzi ariko arazitubwira kuko twega twari impumyiga twari tuzi gusobanura inzuzi wa mukecuru muna Rutungisha aramukuruye ntabwo ati gahawe dufashe yasobanura izo nzuzi ndavuga ati umuntu abahe amandiko zose kuko niyo twari dusangwe dutaramana gusa nkabona arerekwa asobanura amandiko ariko gusobanura inzozi ndavivura ndavuga ati uyu nguyu nawe abaye wa mbere mu maso yaje nico nari muziho rero ubu ni umukecuru mwiza cyane twagiye twigiraho cyane tukiri abana batoya niyo wagiye twigisha gusenga n'ejo bundi mu kiriyo cy'uyu muhungu nabonye bagisoza uyu muhungu w'umunyamakuru witabarutse Mariko naramubonye nijoro narende video naramubonyemo basirimba ni umukecuru mwiza cyane wagiye twigisha cyane gusenga niyo narimvugiye rero ico gihe turi mu gatandatu primaire nico gihe twaga dusenga cyane abana batukiri bato ariko nyine turasenga none tuje kugera tuja mu wa mbere secondaire ngere mu wa kabiri secondaire nibwo nico gihe novuga ko nkaco gihe ntangiye gukura maze kwinjira nyine muri adolescence abari cyo gihe ninjira mu bintu byo kumwa by'ubyo bwenge bene ibyo ngibyo yego ariko nabyo zatewe niki zatewe n'urugomo kubera kuko abahungu benshi bari wacu ico gihe gabo baraza forode jewe ndaza forode noneho sinzi nara kwisanga kuri iyo mwigana n'abantu kandi biwanyu kandi kuri mubana muri munsi kundi uje kwisanga kera nawe wisanga mu rugomo nawe kandi ugakora ibyo utari witeguye ariko kubera ko jewe nari arantu narakuriye nari naraciye nyine nkumva jewe muri jewe nubwo ndiriye ariko amavuta y'abavyeyi amavuta karagukurura tu amavuta yarakindiho urako nakundaga igisimba bitarabaho nakundaga igisimba bitarabaho nuko mbitangendera gutyo mu rugomo ntamantangira kumwe ndamwa abavyeyi baranyigisha birananirana kubera gwarugomo cyagera uguri wacu tubona hazaza ngiye cyuzutse abantu bagafatwa abana kamafatwa kamaze ikindi gihe naco bakamaso n'ubose bakamane niko n'indi cyage nonoga twama tugendera muri iyo ruyenge turamwa mu wa kabiri mu wa gatatu nari rundu ndahava nsubira kuri Kibati tuyigira wa kane wa kane ndahava ndamanuka Bukavu nigira wa gatanu Bukavu naho niho handi namwereye Bukavu ikandi ukamwambura singana gute nuko none nkiri muto ariko ico gihe nkabana n'abandi nyine nasi nsanga barabasiga twabanaga bama bishuti kandi abasirikare ku nzoga tiworeka ariko ibyo byose none kuvuga ngo byatewe no kubura umumenta umuntu ushobora nyine kwegera kujane mu vy'Imana anjane mu vy'Imana tureka n'urugomo buriya nyine iyo ubaye mu kintu usa naco kuko iyo ubanye n'abasenga nawe byanga byakumva urasenga ariko iyo ubanye n'abaforoderi n'abamwizoga n'abamwimogi byanga byakunda nawe urabona nuko ndangeze Bukavu naho nuko ni situation nabaye mu Bukavu ndamwa ndangizo wa gatanu ndamanuka nza nsubira iwacu kandi Minembwe yego pigira wa gatandatu naho dukomeza kumwa nyine tugiye kunuba twara kandi tugiye abavyeyi bari baravuze baravuga ati yewe reka kumwa reka ntako batagize ndabananira ariko nuvuga ngo ico gihe nuvuga ngo Imana ifite umugambi izigura ugaca muzucamo ariko amaherezo izizigura gute iziza kugukura kakugira umuntu ishaka ko ubawe bavandimwe iyo tuvuga ubuhamya tuba turimo twigisha abantu batarakizwa kugira ngo wenda nawe birimo ahari hacari ibyiringiro umwanditsi yaranditse aravuga ngo hari ibyiringiro yuko igiti yo gitemwe cyongera kigashibuka nawe nubwo ukiri mu bintu bikubase ubona ko utayibonera ibisubizo hari ibyiringiro yuko ushobora kubivamo rero ico twobinginga twabasaba nuko mugomba kubivamo mukabere kubera ko
ukunywa ubusinzi n'inzoga n'ubusambanyi ni ibintu bisuzuguza, ni ibintu bitesha agaciro, ni ibintu bigayisha, tibikubwira umugabo, tibikubwira umugore, birakugayisha nyine mu bandi bantu. Rero iyo tuvuga ubuhamya tuba turimo tugira ngo abantu wenda batarakizwa nabo babasha gukizwa baveyo. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntaho Imana itokura umuntu. Ntaho. Ni ukuvuga ngo nubwo wowe uri mu ivata rimeze gute, Imana igukurayo tu, kuko Imana ifite ubwo bushobozi. Yego nuko ubuhamya ico gihe mu wa gatandatu turi wa gatandatu twize wa gatandatu tuzatumwa aho ariyo naho kandi kantu twize wa gatandatu tuzatumwa no turangiza ico gihe mu wa gatandatu ninjewe wari chef ni wari commander de l'institut nayivuye Bukavu mu mugi uri Rundu ndi ukiri Bukavu mvuye Bukavu uhitaga nje kuri Kibati haji wacu none nayivuye ga umugi mushasha nije base bagira doye ari mushasha barabango abandi bose bari baturangirayo kandi wari wagira umugi nico nyero waruvuyeyo tugenda ndibuka namwe kwenye telefone kantukiya kano kamatumbo nije gashikanye ruguru mbere hana simukadi kano gatoya kavuga ucyaka karamukanya biganza gute niko nashikanye ruguru nta wundi mutura telefone nako usanga ikintu cyane memory card n'indiri nuko dangize uwo mu gatanu turiga ariko twiga turabasinzi ariko n'abaprefe nabo abarimu bose bose barabamwe none twamaze bagifite gutyo tuba bamwe twese gwishuri ariko turiga tugerege tuje gukora examen d'etat twagi gukora examen d'etat turi abanyeshuri 48 mu Mikenge dushike mwayikoreye mu Mikenge twagiye Baraka twayikoreye mu Mikenge anuko dushitwe twari tuyoboye abenjewe na Nkomezi n'abandi bonka bangahe ndi mungu yaratabarutse tarambiwe singo ari umuzi tubayoboye dushike Mikenge turapanga dufata inzu zacu nyine dupangamo abanyeshuri tubaho ngaho nuko twebwe twadusohoka izame guki twama twinjira mu nzoga dusohoka mu kizami twinjira mu nzoga ubwo hari 2000 nakangahe 2015 twama twinjira mu nzoga twara tugava mu nzoga saa 6 dusanga abandi mu icumbi aho bari twaje dusanga abakobwa nyine abakobwa kubera ko abakobwa bari bakuru dusanga batetse badusigiye twaje tukarya mu gitondo twama tutuka kandi mu kizami ariko buriya se nyine umugisha w'umuntu tuvuze kuvaho nuvuga ngo bama bati ngo abahungu ibo ngo ntibaza biga tibabikora kizami bagiye kumwa inzoga ndigira ko ndango tigeze bikoraho jewe sinigeze nta mateka nayo ariko n'ubuhamya bukomeye tubi kwazo dufitane ariko nawe urara kutubwira ubuhamya bukomeye ukuntu utamwe ku nzoga cyangwa bitane ubwo n'ubuhamya burebure no ga abantu bakamahamagara iwacu ngo ntibagiye kwiga ntazutsinda ikizame bari mu kwirwa mu nzoga ikizame cyagiye gusohoka duhita dufata turi abanyeshuri 8 hatsindwa 40 muri babandi 8 dutambukamo bamwe ariko dufata abandi bose baratsinda ni ukuvuga ngo rero buriya n'uwo n'umuntu ari ibyo akirimo ukamucira urubanza kubera kuko wenda Imana hari ibyo yamucishamo kiramutraininga kugira ngo nabivamo azobivemo bivuyemo kandi izomugire ushaka ko abawe azoyivemo ari umugabo nk'ubu nyine twebwe uwo ndiwe siwe nariwe kera narahindutse Kristo yangiriye neza yankuye mu bubata bw'ivyaha ubu nyine ndu umwana wayo kuvuga ngo ko ndakora ivyo data ashaka rero bavandimwe ubuhamya iyo tugenda dukonjora gato kugira ngo abantu bagende bagira gute bagubwa neza kandi bafashwa kuko ubuhamya burafasha hari abitegera bikabafasha hari abandi babitegera kiba bikunde ariko buriya uja guhinduka azayumva kandi azavuga ngo uja kumva azayumvira no mu rusaku ariko akumva ico kigenderewe kuri kandi uko wabanje kubibamo tuzubikinisha kurumva urabyubaha ariko umuntu utabizi neza utabyumva utazi buriya utaragera mu kintu uzugufata nimba usanga umuntu nyine bene wacu aho tugeze umuntu nimba ngo ataramwoye atarigeze kunywa inzoga cyangwa atarize wewe ariko
akaba ari umusambanyi ruhebwa ntibazamuvuga ko ari umupagani kibora bamuvuga kandi ico nico cyaha gikomeye ugasanga aba mu kanisa ariko n'umuntu umupagani abantu bakamufata ko ari umuntu kubera ko ngo ari we muntu nyine ikanisa rifite ntibamubwira ngo uri umunyantegenke oya ariko bakara wandi umupagani w'umwene nzoga abatubwira ni umunyabyaha ico niki tugomba kuva mu rujijo buriya iyo abantu bavuye ndonki wacu ruguru abantu biwacu ruguru batandukanye n'abahana hano turi kuko hari abashaka kuvira ruguru yagera hano yasanga imyambarire dufite hano cyangwa abadamu bacu bambara nkaho ate ibi ni ibiki mwambaye iyi misatsi y'ibiki umurambara ipataro umugore azambara ipataro ugasanga noneho niya umva abaruguru bazambaye ifata bafata ko nyine bitemewe ku mugore kwambara ipataro cyangwa kwisukisha igitangaza so rero nimba nazo twaraze mu mujyi mureke twoye kwiga imico y'abanyamahanga imico y'abanyamahanga ahubwo dukomeze iki umuco wacu urakomeza ishuri examen murayirangiza mutashe muratsinda muri bamwe nanjye Adison Iteke nzokirije ahantu batangazo iyo abantu bategereje intuze bategereje amatangazo buri muntu wese abareze umuntu bafite iradiyo hategera kuzotsinda uburyo bazamatanga kamba ngo Institut Kibati hatsinze abanyeshuri 8 abo muri abo 8 harimo runaka nuko niko babitangaje nari mfite radio n'amamfunga anteni n'amampinduringa urataha turaselebra turishima cyane umwaka turawusoza gutyo nasoje umwaka namaje mu kiraro rero rwacu mu university twari tarabigira abantu bazangiza wa gatandatu utagira amahirwe yo gutumanuka ngo wende kwiga university kabanza kwicara ko umwaka umwe ndafite ubushobozi nuko nambanje mu kiraro namaze amezi 10 ni mu kiraro ndataha hafi umwaka wose ndi mu kiraro nibereye ngiye gusa kandi naho nakora amanyanga yose abaho niho naterekeye umusatsi ndawudefiriza naza nshiramo produit uzuko ari abakobwa mu gituma tuzi mu gituma tubantu mu gituma uzo mu zampunga hari abakobwa bagaza bambona abagasoga gatatu kabona rasta rasta nagaza nanibiraga mu kiraro hiye nateretse umusatsi none narangiza nkawushemo kanta iyo twire mu ruzi tukirirwa nabaga nakandi gapeti tukaba dusiga sakanta umusatsi tukamuwirabura pe kandi iri haruguru iwacu zakanta umusatsi tukamawirabura none narangiza tukabona ndi mavuta ya produit tugahita tushiramo ukamukuru ukamubwira nkiriye tuzo twamutujyamisha none twagera mu gatatu mu isoko abakobwa mu tumba bana baturage bataze n'amavuta yo kwisiga yo kubanogesha bazasiga kotora ya yindi utokwisiga guci none bakamatu si nahe mavuta muza mwisiga cyangwa mushira mu mutwe azabagira imisatsi tugenda kubajana kudutara twati naya tukaberekera abanyamuginka twiga twakabanya nageze bukavu kwicogiye nukuvuga ngo ico gihe mu gitumba nahabaye ubundi buzima bwaho bwopagani niho namwera inzoga cyane niyo gana mfite n'ifaranga narimba mu mata nagaza ngurisha amata kaboni faranga n'isheni kama nibereye ngiyo mu nzoga nuko dangize abemeze cumashire nico gihe ari 2016 mu kwezi kwa gatandatu guke nahise mvayo nagaze mu rugo sinahamaze uzuko bigamira ko ubukwe imuhira sinabujamo ndi mu kiraro gusa akora ubukwe ari imuhira mukuru wawe tekeza mukuru wanza koza ubukwe ndi mu kiraro kandi yara hafi mu gitumba ngo yari amaswingi gusa yizoga yari amaswingi yana niberamo gusa ivyo ubukwe nta buryo tuzumvikana umukuru wawe akoza ubukwe kandi ubukwe bwa ruguru babushushe tuba twari inyama abantu baza base ujya muri umuna wiwe abahe ari he ko atabonetse mu bukwe ngo ari mu kiraro tibera mu kiraro akiwa imana ije guteninga ese ninde ya training iriya mu kiraro David yagibereye mu kiraro naje niragira vitamine naje nibereye ngiyo mu kiraro niyo nakundaga n'ubu nyine nzanjya nka mandoti inka zose zacu nagazandagira zose ngamanziro two zimeze kundusa nakundaga inka nuko mveyo navuyeyo muhurese namaze n'icumweru namamanuka namanza direct neza no nifite twaciye kwa mwana twaciye
neza ni Uvira ni twuriye imodoka ikigiye mu kweri no yagaza jana abantu bamanuka arasiga imodoka zigenda Uvira ni Uvira ni Bukavu mu Rwanda Kampala turambuka no muri Kenya. Nukuvuga ngo wavuye ruguru neza wamuza directeur naraza ngenda ndara mu bibona ndara aho rimwe mfushuka ubushukuzini ukura mu Rwanda mpazi gake ibasi gake sinovuga ngo wose mu Rwanda ahantu nzi ni Nyabugogo muri Arusako kubera ko waciye ko naho niho naciye naho bari kwantorera nuko ariko nta namaze directeur no muri Kenya nuko ugera hano ukimizoga nuko ngeraga hano ukimizoga ukira umusinzi kiri umusinzi hano naho ndahamwera namwe nkameze nkangahe kuko nakijwe 2017 ucye bihabi wageze hano 2016 mu kwezi kwa karindwi naje nageze 2016 mu kwezi kwa gatanu urumva nakurushije ukwezi ico kanisa ryacu ensemble wenda wahagaze no rimaze byabaga ngamaze bijya rifunguye ariho rifunguye kubera ko naje nasanze rimaze amezi ane rifunguye ahubwo burya nakubonaga hano none se burya nakubona uzumwe inzoga sinarinzi kuzumwe inzoga hari kuko nagusa ico gahite muri ensemble ngirengo wahite muri ensemble ariko sinarinzi kuzumwe inzoga kurya kuvuga ngo nukuvuga ngo nageze hano 2016 wewe ugera hano 2016 mu kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa karindwi donc nakurushije ukwezi kumwe wanda ukwezi kumwe ariko twarakubitanaga hano tugakubitana hano mu muhanda sinarinzi kuzumwa inzoga ahubwo zarankanze nukuvuga ngo na 2017 we ndarige twarigiye wenda nimba twarayo nka 2017 gitangira cege nagezamo akazuma 2017 waramwaka igihe si basista babaga Rusambo Charles abo babaga cyagi yabaga hari cyagi nagezamo kandi nabagayo niwo waiti na cyane madari ko nawe narahabaye cyane ko nageza nkora mu Rusambo nkagira gute ariko ngatahi wiwe ngaje kwa Charles naje umva naje mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu nuko ndangize ahantu ntamwe yameze makiya ndangize ndakiswa noneho uburyo nakishijwe rero nico nari shaka kubaza uburyo nakishijwe kuko nakubwiye ko nakuriye umuryango wa Kristo kandi anyine ari ukuntu umutima wanje ni wari wakunze Imana badutoje tukiri bato noneho ngere hano icatumye nkizwa nahise ari umunsi umwe nagiye kumwa ikimogi aragiduraye noneho mpagere ndakimwa ndangiza kimwe cyangwa kimerera nabi kandi ntakibazo nagiranaga naco ukaja kukimwa giduraye ugiye ukakigura se ino zakigura kazugura nukuvuga ngo hano ugasangira n'abanyakenya se n'abanyamurenge hano ntara ngo benshi babamo nundi aba baratwasangira benshi baracari none ndakigura dushaka kukimwa inyota itabi iyi wento wizi pigitangaza iziguza amahoro uzamva uko amano kagara kayo n'amaguru cyo gutayitaye nuko umunsi nari mboye nico gihe byahise ringira nabi nawe bati we rubo nyine ndarisitari ikimogi ni umunsi nahise nkireka nawe mfata umwanzuro namubwira abagenzi bande bati muze jewe nafite umwanzuro kureka none ga muze mukanje kubagurira basezere namange namukara nambagurira nifite amafaranga 2000 nambagurira inzoga ndagize ndabasezera nuko niko nabasezeye mu gitondo namukuru telefone urango batampa magara nuko umunsi wa kane uragera hani watu hari cyagitama hari bagitamo cy'umuriro hano muri ensemble nuko none nja gutaramayo ndicara inyuma baratarama bararangiza barasoza ndavuga ati nza kwirega biraferinga ndaswa kandi ndareka undi wa kane naho nuko kandi birasa kandi biranga ariko ngo kuri agasatani biyayikuru n'umutima wawe yakigiye ugakurura kuri ni kamere gane nuko umunsi wa gatatu umunsi wa kane basoje amateraniro namangiranye kuri bishop n'abati naje kwihana ntabari bica bombi na reverend ndavuga ati naje kwihana ndihana nyine ndababwira ibyo nakoraga byose
barangize baransengera, barangize bankorera gahunda. Gahunda bankoreye, uriya gahunda y'umwuka niyo gukorera muvandimwe ntukayisuzugura kubera kuko ni gahunda y'Imana cyane. Zavuga ngo zayo ni ibintu bitagaragara, ibipfu by'ubwirizwa tibashobora kuzumva, ariko biba bifite akamaro. Bankoreye gahunda, bampeza ikintu nja kumwa, barambati inyota izo bigushizemo. Kuvuga bwarakeye inyota yamishira. Inyota ihitagira hote ihita nshirana. Nuko inyota ihitirangira. Nuko none ndangize nico gihe nama nirubura mu korari, nama nirubura mu kiyumba. Wamubana umuyumba ubwo direct n'insengendiganye nahise mbu mu korari, namba no muyumbe, nama nkomeza kuko nari mfite umwuka utabaho. Nico gihe nama nije mu byutse utabaho, niko bizabi nama nuko ati gwera ubu nyine ibintu by'abakobwa, kandi cyo nakunda abakobwa nitarakizwa cyane. Naho bati we ibyo inzu abakobwa bivuyemo, nama bivamo kureko inyota yose keraga bari bagizote bayikuyemo. Buri umaze gukizwa Imana izigutiza imbaraga zikomeye. Ari umwe twabanaga ngo ni Rushamba Ruramuzi, ngo ni Rushamba Jean Paul, twarimo tuvugana mu Kanyanga hanze. Nukuvuga ngo agikizwa gutya yagiraga imbaraga iwe, twatangira gusenga agakerera ngo twama dusenga bo bwoca. Nuko niko Imana izigira, izigutiza imbaraga bene izingizi nawe nyine mu buryo ubura control, ariko nyine bishaka gushira muri nziza. Rero bavandimwe, nuko nakijijwe niko Imana yangiriye neza. Ndakizwa ubu nyine ndi umukristo kandi nemera umwami umukiza w'ubuzima bwanje. Kristo niwe ugenga ubuzima bwanje. Rero tugana ku musozo kubera ko amasaha yagiye, reka muvandimwe musubize ijambo, ariko tubashimira cyane kuko mwakomeje kubana natwe. Tuzogenda tugaruka tubagarurira ibiganiro byiza bitandukanye. Rero turabashimiye, munyarukire kuri channel yiwe Kamenyero Official, mukanda subscribe ndetse munasharinge ibiganiro byiwe, mugende mubikurikirana umunsi kundi. Munanyarukira kuri 5 Mission Pakaling TV kugira ngo mugende muteze imbere. Turabashimiye cyane kandi Imana ikomeze bagire neza. Tubifuza n'umwaka musha muhire, muzagere kuzo mwifuza byose. Murakoze cyane, reka atusozereze ikiganiro cyacu. Arakoze mwene data Musengo Alexis kuri channel ya Selepa Kalingi. Nukuri turagushimiye. Asante cyane. Wagize neza cyane kutwitaba. Yaravuze akantu nsoza, yaravuze akantu kurugomo niko yatangiriyeho cyane, avuga ngo atangira kumwe inzoga zaviriye mu rugomo rw'abahungu n'ibindi. Ariko abahungu badukurikirana n'abakobwa, bene data, urugomo ni rubi. Urugomo ni rubi. Arakantu naje nigeze kubona iwacu, mvuga ko ngako turangiza. Nigeze kubona iwacu urugomo rutwara abana. Kuko nyine iwanyu byagenze rutwara abana benshi baje mu biyoza bwenge. Ico gihe iwacu babagika, noneho bakagenda bagatotora urumogi, bakaza bamwe bakiganaho kurumwa mu buryo bamwe batagizira, ibamaraga kurumwa bagatinzira. Noneho twatangira gutarama iwacu mu gitaramo cyane ijoro, bamwe bakaza bakadufungiraho imiryango tutarama kugeza aho twasenze Imana ibakoraho. Bamwe barakizwa, abandi ubu nyine baracabirimo, ariko abenshi nabakijijwe. Rero bene data, urugomo ni rubi ku rubyiruko rwa none. Urugomo ni rubi ruza rugutwara ahantu hatari heza, ariko mukomeze mwegera Imana, mwisunga Imana, kubera ko ntaho Imana itugukura yakuye na mwene data Alex cyane kabisa. Rero turabashimiye, mukomeze mudukurikirane, kandi tuzongera nanone tugaruke undi munsi cyangwa none. Murakoze cyane, ndagushimiye wawe Alex. Asante cyane, wakoze cyane, mwagize neza namwe cyane. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Rero abadukurikirana, abakunzi bacu turabashimiye cyane, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yego.